Kublaya pi warok ki perlok ki was nyau suk wow up ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi waklat u kickboxer heipor wadang yakhun u haka state championship te uyi u uni u kickboxer we kamon jia ini warok hadu wadadu upli ye jing imyong o te ton up yagani kubor hadu wakun kanang wayo tip iye wasakhiat te chwa usdang ki kubor ladam pu emu depu subscribe your new channels nya ba subscribe we ngat how to bell wa em hetu kanang wayo pting cho cho pi yo yi kubor watame te ton sedang ki kubor ha iwi ni ijia wasnyau si iwada jia ha Bengaluru hei waki pulit da register ki yaga case percha yakinong panlayong ka state level K1 kickboxing championship hadin wadiyap u kickboxer neida wacha Kura u ha u yakhun percha wa u namo u opponent yong o heipor wa em match ya ute u kickboxer wayap da tipertu ya o kam unikil uwa ar paulis nem irta uwasa wachong hamai suru weito le ukon khiando ka wimala wa usurish ite ijia to iwada jia hakatu gach pautarik heipor wa em ka kickboxing championship hapai international building wa em hajana jothi nagar i video yong ite ijia da penyo i wapat unikil phanap ne hamadan hadin wada cha Kura u hakmat da uwa yakhun parcha wa o nama u opponent yong o we de yo le wam md u khai u nadu ite ipor hei wa hadin neite da kit ya o chaka GM hospital hanagara bhawi ka Bengaluru kat wadang mu heiwer yong bro hei wada klat no u neite i khawa manso u hakatu ka ski Wednesday kat kam ki youtube wada yo na ka be yong o da ong ko wada yo phone ko hakatu ka chpau tarik heipor ka monru waji ijan med na wi ubru uwa ong wa ukhon yong ki da manso u heipor wa yakhun kat kam ki youtube wada yo wana upa yong o da ong uwa ka carpet wa panem kam ki heiwo siang hamadan man ko ka wastang bha we heipor wa cha Kura unikil dep tepat u hamadan da takhajur u heiwa ki wa panla ya kate ka tournament memu e ki ya o ka won ka first aid heipor wa to kha u we mem para medical unit oxygen we wotang u stretcher lem Wei upa yong oda ong cho cho ule wa uti unong panlaya kati ka tournament u wada tip pertuikam u Navin Ravi Shankar de mkti ule wo switch off ka phone u hadin wajia kamte ki pulit ka jana bharathi da ong ki wada register ya ka case hapo ka section list pa so subsection A yong ka Indian Penal Code hajrong waman no namo neglect ki wapanlaya kati ka tournament wei kam waman kate dang takit le hajrong ite wayap unikil te du kini don hi khublai jibon yechem won i haki khubor wadawan